Ngibingelele ngiphinde ngikwamukele mbukelo wehlelo lakho lolihamba embili nalo lithandzawo Tandla Nenkhondlo. Libito lami ngingifortunate ngwamabuza. Uyathi ke mbukelo ukuthi nasobona Fortune khona into ezoyenzeka kodwa namuhla ke mbukelo sifike khona ka Lavundlamanti High School. Bathi ke kunaba mfala bama poets. Bese sebathi la sikole nasikhicita ibosonkhondlo kuphela nje khona lo wena umsebenzi weTandla. Mbukele yathi ngithena sengihleli ngedvana ngathi man hayi man. Ngeke kuze kulunga ukuthi sihlale singayi ka Lavundlamanti High. Simpholile ke sonkondlo wethu ka Lavundlamanti loku lotibitanga Mama Africa. Ngithena ngitibuta ukuthi Mama Africa yo ngive ngishake mbukele. Kepha kudade vela wena mbukele ukuthi uthi Mama Africa usho ngani. Phinze uve ukuthi inkondlo takhe nakathi ibhala ngani utibhala ngani vele ngoba uthini uMama Africa kunenkathi ukuthi tokhuluma ngetimvo la Africa. Kepha ke ngeke ngize ngikhwele kubajaji wena utabangile lo jaji. Mina ngingusonkhondlo lo nkhondlotisa tinkhondlo leticubethe bamfla abamnyama. Baba buyisela tinkhomo takhe. Mine angisafuni ukuphila lempilo lengiphilako. Mine angisafuni ukuphila impilo yekuphakanyiselwa sandla, impilo yekukhala toti, impilo yekucela lucolo ngisho ngingadi nekuthi ngone kuphi. Baba buyisela tinkhomo takhe. Ungangikhumbuti ukuthi ngafunga ngathi ngitoba naye kukuhle noma kukubi. Mina ke ngeke ngikhone kubhejelana neyami impilo. Ngamane bangihaye bahayi bathi ngingumabuya emendveni ngoba vele ngiyawushiya lo mendvu. Yingako baba ngithi buyisela tinkhomo takhe. Lokungenani ngamane kuhlukane umtimbane emphefumulo ngoba vele sengisele ngimathambo futhi inthambo kuphela lengangifanela kangcono uma ngigaqe enthameni. Baba buyisela tinkhomo takhe. Mine angisafuni kuphila lempilo lengiphilako. Impilo yekushaywa yindvodza sekwanele, sekwanele. Kunini ngishweleta kuNkulunkulu ngicela lusido. Mhlambe utongiva kangcono uma sengisedvute naye, uma umtimba sohlukene nemphefumulo. Baba buyisela tinkhomo takhe. It's Mama Africa, the Black Queen. Mbukele Tandla Nenkhondlo nje wangishida ukuthi isidaba sinabo sonkondlo bethu. Lo lenkhona khona ke mbukele ngihlelisene na sonkondlo wethu. Utadisho wembukele ukuthi ungubani ngoba yo ngidasuke ngithi ngiyalisho leligaba nawo umangalo uthi hayi ngeke shothi lemvo letanayo inemandla kakhulu. Siyabukela ihlelweni Tandla Nenkhondlo. Umbukele ke ufisile kwati ukuthi ungubani wakabani. Anibonani babukele emakhaya. Igama lami ngingoThembelihle Ngwakanhleko. Kepha ngebunkhondlo ngingumama Africa. Neminyaka lengi-16 ngihlala lapha ka Lavundlamanti nagogo kanye nabhodi wami lomncane. Okay. Ngivile ngandlebenye bathi umsonkondlo. Ucala nini kuba ngisonkondlo? Ngicale eminyaka ophelile la kubo October. Lapho lengathi ngiyabhala ngabona ngathi hayi imbhalo yami ngathi iyangeqina. Then ngajoina licembu lesithobela drama society lapho labazama khona ku-advertise. Okay. Naku ke uthi uyaqala uyabona uyabhala manje lokubhala nako ukudiscover last year noma sibese kuneminyakana nje leminingana ubona ukuthi hayi manje kahle mfuna ngibhalako maybe i-poetry but ke ngiwangisesaba. Hayi benga-form 2 lapho. Okay. Khathi ngicala. Yes. Okay. Esikolweni khona so wenda njani ngoba ngivile ukuthi kune club lekhona le yaye NC you guys le nematalent ndawo wenda njani ufike esikolweni? Isikole ngayijoina nakhona i-drama in theatre. Nakhona ngiyakhona ukuperforma uma siya e-divine for ama competitions. Okay. Yes. Alright, so kile inwa reciter assembly now noma isonveni noma uthi wena hayi mina ngikhona reciter na sinesithobela drama society wena njani? Sa reciter la sikolweni. Yes, ya recite. Okay. Tinkhondlo takho utibhala ngani? But icubethe ama-Africans lempilo yabo ya landzela igama la Mama Africa so. Igama lami ngisincomo wakahlanze ekhaya kusesithobelweni. Uthembelihle Nhleko nasebentile bethi ngibatayele ngekuthi sinabo ka drama kasithobela drama society lokuyi team lengiyilidako. So sisebenzisana nabo kakhulu i team nje abantu labasha labanemathalenta. So sebentile uyabhala like uyabhala ama script so uphinza adwebe like nangabe sifuna any design noma ama logo so uyasita kakhulu lapho noma ke leto tithombe abantu ama faces uyasita bese ke lihle ulaka poetry so uya recite either
siboke sivakashele emasondo sithi it's a Nazareth visit. Sivakashele emasondo netikolo siyo recite khona indlela yethu kumbe lesishumayela ngayo eziveni. So sisebenza nabo kakhulu la emangweni. Why are you calling yourself Mama Africa? Ayi ngoba la Africa abamfula abamnyama ngathi ababathathi serious bane kubahluphanyana nokuthi balibele. So ngizama kuveta ukuthi ba capable of anything. Okay. Yes. Okay, unayo yini role model yakho poetry noma uthi wena mina nje discover mina ukuthi you know what, I am a poet and ngikhona ukutendela Nenkhondlo dami kahle? Abakhona bangitho kona Mavara le poetry namanzini S. Okay. Yes. So kile yini wazama ukuthi ichumanisa nabo noma usefisile utiniketele lithuba nyalo kwa bathu ubona ukuthi hayibo yathi uthi uyi-role model siyi-role model yakhe bese sibakhona ukuthi bakusiphi? Angiyazama lokuba follow la ka social media. Yes kakhulu futhi. Gama lami ngingombingonto Magasolo ngihlala esihlangene andalibombo region. Yes ngiyatithembela ihle ukuthi ngisonkhondlo funzana esikolweni and we are also members of the Tandla Drama Society. Ngumfunzi who is very smart, intelligent, determined and focused. And on behavior, all right, akasumfana lunge. I'm black. I'm a black girl, they say, because I always wear black clothes until my skin is black. Being black is the state by which one hates. I came to my mother seeking the warmth of her bosom. She was frightened by my skin color. Such color my grandma lamented. I wonder why black is considered to be evil. My dark skin doesn't represent my pure heart. I wonder why my tears put a smile on your face. Even my red blood doesn't represent my love to you. Black is beautiful, black is classy. But your minds are too common not to see the bright side of me. Don't judge my personality by my skin color. I didn't apply a black pigment to be black. I didn't choose to be black, but my fate did. Your discrimination makes me hate sunlight, and I've even realized why many dustbins are black. It's because of you white race thinking that you're better than us. Don't judge my personality by my skin color. Does my dark skin represent poverty in this world? Black is my true identity, and I'm proud of being black. And I know some of you didn't hear what I've said because they don't care about black things. It's your Mama Africa, the Black Queen. I live in Sobela, whereby under Malinin area. Mati wami umumvu lotiphethe kahle esikolweni yathi imisebenzi wakhe esikole umlothanza imisebenzi yesikole kakhulu. As a poet umumvu lengimati kakhulu uNkondlo lotibita ngama Africa. Isikhathi esiningi ngivamse ukuhlala naye sibhale Nenkhondlo lethi ezisonkondlo ngifisa ukuthi I improve ukuthi uzabhala Nenkhondlo lethi about 2 pages full kwanyalo basabhala page linye ngokuthi abe ngisonkondlo lobugcame omkhulu ufuna agcina abhala okukhulu. Esikolweni bakhona inabanye bosonkondlo noma uthi khanzi uyinhlwa nje njengasonkondlo? Hayi bakhona abaningi laba bangetuli futhi. Hayi labo ngiyabasaba labanye bakhona but nami ngidogcine so ngingetuli. Okay, niyasebenzisana yini noma ngiloyo nje uyatibonela ukuthi nje wangisonkondlo ngiyachubeka ngibe ngisonkondlo nami lothi ibhalela ngesami style ngoba ngidawuze ngithi ngiyanitsinza bese senikopa style sami. Niyasebenzisana yini? Ayisebenzisana kakhulu kanti siyasitana ukuthi okay lana kune advertisements lenjena uyavela yini kube like okay ngilokhona ngeke ngikhone if ukhona vele nje siyasitana. Okay. Yes. Bothisha labani bambisa yini? Basibambisa kakhulu. Okay. Now ngisho nje ubambiswa ngothisha ngoba nginabothisha bemethe angikakathi ke teacher wemethe ukuthi ayiside ku poetry ngoba yena udila ngema numbers. Angnewe Siswati newe literature. Okay. Yes, Ga drama khona yini nisitabo? Bakhona ngibongo. Oh, okay. Yes. All right. Kuna sonkondlo ke lo ngumfunzi njengawe ekhaya. Uyesaba kutshela abadala bakhe ukuthi ungisonkondlo. Na ungamvetela kancane nje imfihlo yakho. Ngeke kusaba imfihlo ngoba sesitakhuluma nyalo. Wenda njani ukuze ukuthi make noma gogo avume ukuthi ube ngisonkondlo?
Hayi mina bengiphele ukuthi ngidadisha dodo yabona. Okay. Then nginelibhuku lami ngivule ama-notes then bese apho ngiyadibhalela ke Nenkhondlo ngibhale ngidadisha ngibhale. Then ngoba khona lilanga labangikhanza khona vele nje ukuthi ngibhala le Nenkhondlo ngidadisha. Then bazama ukungithethisa bathi okay naka sikole lokhu dobe ukubona kwangesikhathi bavuma vele babona ukuthi hayi ngiyabhala bona. Okay. Yes bagcina sebangivumela then sebayangikhuthaza nyalo. Maye kwade kwatsabukisa. Maye ngiyanivela batali. Nithi nilele bebe baphuma bagila imikhuba. Nobe ningavimbaphi angeke kusalunga. Niyekele kakhulu solokuthiwa banemalungelo. La malungelo aleliva angeke amgatselo mfana. Letimiso tayeliva angeke timfundiselo mfana. Le mihambo yelive iphucile Afrika. Insha iyafa iyaphela ngenxa yemalungelo. Lamuhla kukhuta umfana ngeliswati licala yelibofu utsimati uboshwe nabo bafa solokuthiwa banemalungelo insha iyafa iyaphela ngenxa yemalungelo nabo bakasidlodlo sebaletha umtimba olongela mphefumulo liningi labo liphume ebusuku nilele ekugcineni isiphefu sabo kufa yemtali vuka ungaze kube kubi vuka ulwele ingadi yakho vuka ungaze ukhanze amafundi amathe ngoba kuyathi kuthiwa lugotshwa lusesemandi lungstudy poetry bathathe khona. Lokhulumako nguMesel Shaba kaLavundlamanti drama and theatre teacher walesikolo uphindze futhi afundzise Siswati negeography. La esikolweni sinebamfana labanemathalenta lahlukahlukene. Loku kahle ngalesikolo sakaLavundlamanti ukuthi siphindze sibe nema platforms lahlukene lapho khona bangati expressa khona. Bona njena sibathola through i-drama and theatre group yala esikolweni. So la kule drama and theatre we have the acting part, kuphindze kube ne-poetry. We also have umbholoho, bese sekuba ne-dance which is African dance. Bona ke it was through expressing themselves through le drama where sakhona kubona ukuthi oh this one can also do poetry. Anginalo lipage ka Facebook lithi Mama Africa. Na ka Instagram lekhona Mama Africa. Na ka TikTok but sekushoda ka YouTube but nje tovela. Sathi vela ke mbukeli kuye Mama Africa ukuthi uhaya njani phindze yini emgcigcitela wewe ukuthi abe ngisonkhondlo uyasho ke mbukeli ukuthi yena ufisile echubeka netinkhondlo takhe lo ngakwenda nje wena kunye ukuthi uchubeke umsupport athi khona ukukhuthala phela naye kubhala athi ukuthi yathi ngibhalela abantu labawuthanza umsebenzi wami asiye khona ekhefini mbukeli ungayinzawo sitawubuya sichubeke nalo lihlelo.
Mbukeli solubukele lona ihlelo lakho lolihamba embili nalo lithandzako Tandla Nenkhondlo. Uyathi ke mbukeli ukuthi cha ngaba sikendi kahle nasingakulethela abo Sonkhondlo kuphela la hlelweni. Uyatsinga kubona nanaba labentu umsebenzi weTandla na utoba inspired uyabona. Utobona ukuthi mani libonza lakho kumbe liplain utobona ukuthi hayi mani yathi imvunulo yami ishoda ngicebesha khona lapho ngalithola khona. Khona ke mbukeli ngila drawing studio ngina 70 Thabetse solo ngalavundlamanti ke mbukeli. 70 uthi yena she can draw. Kepha ke ngithi thina ngibukela lo msebenzi wakhe ngathi hayi man 70 ngathi uyashaya man ngathi uyatracer ngoba nami bengivamile lokutracer enemy febo yami bese seyiba good 70 siyakwemukela ehlelweni Tandla Nenkhondlo. Ngiyabonga. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami ngisebenzile Thabetse, ngihlala ngala eMpompotha, ngifunda khona la kaLavundlamanti High School, ngenda form 4. Ngingumdwebi ke, ngifunda i-design and technology. Okay, udiscover nini 70 ukuthi wena ungumfebi? Ngidiscover manga grade 3. Oh, okay. Masidweba nje besithanda ukudweba nabangani bami. Ngithi mangidwebile ngibona mani ukuthi hayi mani ngathi lokwami iconza conzi. Nabo ngibeve ukuthi ke bathi wow kusho ukuthi vele kuhle. Ngachubeka ke ngaze ngafika la sengikhona khona. Okay. Usitwa ngibani ke na ufika asithi ka form 1 nasekhetha ifundo ngoba I don't believe ukuthi ifundo yakhetha. So usitwa ngibani ukuthi uye ngalalo lokuvethwa ngakhona. Bangisita ekhaya cause bese bathi ukuthi ngiyadweba. Okay. Bangisita bangichoosisa ifundo. Ngitake ka design and technology. Okay. Baba nganenkinga ngoba abadala bayaye bathi we sokuqalela umkhuba ukuthi udwebe tingazi sotadiyeke litibeke ngemuva. Baba nganenkinga nabo bayajabula mababona lo msebenzi wami so sifiso sabo ukuthi bakubone ngichubeka nawo ngidlondlobale. Okay, nice. Bothishela esikoleni bayakusida yini noma bathi umfundisi nje ungenile ka design. Hayi utawubona sekakhona khona. Bayangisita shemba bayangisupporta. Kunema sketches ami nje la ngidwebe khona thishela wangisupporta wangibhadala imali. So nabo bayangisupporta ngisho kanjalo bayawuthanda lo msebenzi wami. Ku-encourage abothishela mina what I've seen is create a platform for labamfana is actually helpful. Nami I did not realize ukuthi bamfana ba talented kangaka until kwaba nale drama and theater. And through it ngubese soyamangala ukuthi mama even this one uyakhona ku-actor, this one is such a beautiful dancer, lona uyathi expressa ngemagama. So wena as thishela just give the kids the platform. Mina njena ngingaba advise abothishela ukuthi abajoyine le drama and theater in their schools because through it some kids bayakhona ku-expressa some of the things lebe basolo bathi suppressing through le drama and theater bese soyakhona kubhoboka and akhona ku-build a relationship with the teacher. Through that relationship bese sekuvela tinfo letinengi kakhulu. Okay, uyaye bese letinye tifundo uyadiniketa ini attention noma wena vele maybe sathi ukuthi now I'm 70 the artist so lokunye sekube kancane. Ngiyadiniketa sikhathi letinye tifundo. Ngihle ngite-controller nami sengiva ukuthi hayi ngathi sengidweba kakhulu phinde ngidubuyise emgceni ukuthi hayi ngifuna ukuphasa tonke tifundo ngibuye kahle. Okay. Yes. Imidwebo yakho leminingi iyaye ihambisane nanje ngoba ngiyabona lana udwebe ema-faces ebantu. Yebo ngivame ukudweba abantu vele. Okay. Yes ngidweba abantu. Incumbi yabo bacela ukuthi ngibadwebe bangibhadale so vele ngidweba abantu. Okay. So now draw wenda njani uhlala nalesithombe la kuceleni wena njani ngwana yabona ngiyibuka ngiba like 70 uthathe isithombe semumfu abeka leli phepha kaDulu wase so ya tracer because wow. Ngisebenzisa licingo. Okay. Lesithombe ungisendele ecingweni then mina bese sengiyazuma ngiyadweba ngisonze nje eceleni ngidwebe ngibuke ngidwebe.
ngathi abachubeke nje basebenze ngokutimisela bangayi ngendzawo yokuthi bakuphi nje basemakhaya. So the more bathole opportunities la kanjena batiwa babona live babona ngomhlaba wonke, so kusho lokukhulu. So abachubeke batimisele kakhulu bafuna ukushintsha lesimo sokuthi basuka babantwana basemakhaya batende ukuthi ke batiwe ngomhlaba wonke. Fika ke lo office ekufika khona sebendile yini lo yenda every day kuze ugcine ube the best artist in the world? Asingasho ukuthi in the country, sithi nje in the world. Isikhathi lesiningi ngiyathanda lokudweba. Isikhathi lesiningi ngiyadweba khanze ukuthi nalendlini la ngilala khona vele senginamathisele gcwele nje imidwebo yami yabo. Isikhathi lesiningi vele ngiyadweba. Okay. But ngiyasilimita lesikhathi singatongiphazamisa kuletinye tingwathi. Ngibeke ukuthi-ke okay ngidweba kancane nginamathisele bonzeni ngiyobuka umsebenzi wami. Okay. Ngaphandle ke kwekudrawa lama faces uyakhona yini ukudrawa letinye timfa sithi nje nawe usothola client liyakulethela lethi ngicela ungidrawele nako maybe kunetindlu kunetihlahla something that really looks nice uyakhona yini kwenda lokho noma uthena yo mina ngispecialize kuloku lengudrawa? Ngiyakhona lenye info lengisitako nangalapho ngile design la sikolweni. Okay. Ngiyakhona dweba letinye tinfo neku decorate nje lokudzinga emagama. Ngiyakhona. Okay. All right. Any future plans ngaphandle kokuthi ufuna ukuqhubeka ukuthi uqeqeshe kulo msebenzi lo in the future? Any future plans asithi nje maybe in the next 3-4 years? Yini lokunye lokuplanile ngemsebenzi wakho eTandla? Bengiplane ukuthi ngitoba i-design artist. Ngende fashion. Oh, okay. Fashion model. Phinde futhi ngibe i-design artist fashion because ngiyakhona naloko dweba timpahla nomkhanze lokunye ukuthi sengiyatfunga ngiyachibela lapha kule sketch sami. Okay. Kube kuhle nje ngiyakhona naloko. Ungathini nge emagama ekukhuthatha loyo lo wena umsebenzi weTandla ingcenye emdzala nanginawe kepha uyayathi nawe ndilo umsebenzi wakhe asi yo bamfungeke baze bawumukele lo msebenzi ungamkhuthatha uthini ukuze ukuthi akhona ekuchubeka awenda umsebenzi wakhe batokhane bamfu labanye ukuthi bamsupport? Lengakusho nje mbukele emakhaya ngathi ungasabi ukuveta talent lakho bamfu. Lokunye uyayicabanga ukuthi abantu ngeke bangisupport futhi baningi bamfu labayendako lemvo le. Uthi masayendile ukhanze ukuthi abantu bayakusupport, abantu bayithanda umsebenzi wakho. Labanye bafuna nekukusupport. So ungawubukeli phasi umsebenzi wakho. Ubeka uwende utikhandle kuwo ube nemaphupho nawe uthi mayenda lento uphuphe ukuthi ke ekugcineni kwako konke yini le ufuna kuyi-achieve. Bantu batokusupport ngapha. Okay, sisachubeka sikusupporta ke sewendile. Sikuthola kuphi sikuthola kanjani? Ngiyatholakala mina ka-Facebook igama lami ngisebe the artist. Then naka TikTok igama lami ngisebendile Thabet. Babukeli ke bawubona umsebenzi wakho lomuhle sebendile bafisile bokusita bangakusita kanjani? Bangangisita ngokuthi isikhathi lesiningi ngitelele le equipment yokudweba ngisebenzisa ipenselinye yabo. Ngihle ngiyifeyintisa mase kudzinga ngiyifeyintise ngihle kane kunemapencil akhona le lakhelwe lo msebenzi so angangisita ngekungithengele i-equipment yalokudweba. Yeah. Mbukeli wakhe Tandla Nenkhondlo sihlushwa ngiso sikhathi yathi isikhathi sibeloku nje siqhubeka sisihlupha uthi usathi usathlalele kahle Nenkhondlo takho
Sisisikhathi not today ngiyala. Kepha-ke mbukeli sitaqhubeka sikulethele boSonkhondlo nabo labendayo nemisebenzi yetandla. Ubonile ke nawe ukuthi la Lavundlamanti I know kuyashisa kabi ngoba ubonile ukuthi nemlandzeli wami ama-Afrika kunemfola icabulile man. Washo ukuthi it's not me, I'm not alone. Khona labanye boSonkhondlo. Lo tababona man sisifoshi na ungabuya nje la kaLavundlamanti. Hi. Mbukeli sitabona neviki netayo ngaso isikhathi esifana. Goodbye and God bless.